Kihin real tali ki sengsan perthai bakin thop ya ka BJP, HSPDP, NPP, Kongres, VPP, bat ki Kyrtong Shimet, kila lumlang hayo Rambrai, nakabenta ka Jingialang Patba, kum Shibenta jong ka Jingialang Ilekshon, nakabenta ka Rambrai Jerngam Constituency. Hagane Jingialang iba Kimfa S. Marbanyang nakaseng NPP, IKP Pangyang nakaseng HSPDP, Iboni Lingdo nakaseng VPP, I Dominic Watlang nakaseng BJP, bat I Kyrtong Shimet I Lorshai Kharbani, kila Ajingkren Syakipatba. Ubor manding nonglang nakaseng Kongres Om Shimlala mani Iashimbynta, bat ulapa ya kubor lingba iba JTS Thongni, ibadai MDC Barim jong ke konstituensi. Terpati di perbabalo, nice job. Ya kita sampai kami jom kita sen. Kita saya orang berkelas jom kita sen. Bagai terpati di harga ini kita bangsa. Ay kita besar berpura. Ya kesen itu nama lain lagi kesen harga sumber jokar. Hamta kan jadi ribu saya beribu. Saya ki start jadi. Saya ki start saya ki start university. Bahkan ini rezimuna ya kabor berkhatini datang ke HSPDP hagi lam jom shopping dari lagi pada Ipnya lembut yang baru ke menteri nama parti independen parti lain hoi ke district consolidation bapak ya ga erti kesal Indonesia pada mata gitu hayo hak na semua batik kan so ya kata dia kan rembang ya kam simet ber Ki nongyalam jong kador bars im